ado ai gasi di amuk makata na namjara ko ne KTM gi 250 Duke ko Bs6 ne si matang na ngoi video namjara ke makata na adu magi on road price kya oi adagi exhaust sound kamai mai tawi magi ride quality kamai mai tawi ko le do adu mu kapjara ke mami yes tamayam si sina 250 Duke ne hapet jeng view ai mamang da hana magi technical keno oi dringa da su mapet video se jeng view ma'am so magi changes sai bu ngasagi BS4 model lagi BS6 sina magi graphics da su hong to e dagi magi headlight da su hong to e magi design je ko smaina dum la e adagi magi sigi instrument cluster sidi hong malaite magi smaina dum lai ado mode selector ko sida towe kill switch sigi 250 Duke se magi tires animak tubeless adum oina lae aduga magi engine capacity se 248.76 engine capacity oi aduga sagi 6-speed transmission oi baka 6-speed gear ne lai se 4-stroke engine ne water cool oi liquid cool oi de aduga sagi sisu mono suspension ne so yauri si dalari se back se mono suspension oi aduga dual channel ABS ne yauri se sigi teki gi fuel tank capacity is 13.5 liter ne aduga sigi ground clearance 185 mm oi aduga ngasagi sigi weight aragadi sigi dry weight ko ngasagi oil keke engine oil adagi petrol keke kemji outringa da 161.5 kg ne lai se adum ugyange kisu yamna arum magari oide aduga sigi sidi kitang sports bike oina tobani street bike oina ko adum magi speed che dom ngasagi sisu dom 130 140 dom thobu yai ado sisu aina recommend tokjede ngasagi akogi manipur gi road condition sida kitang tamna dum thobiyo na jeni ado sigi engine gi magi bhp sin around 30 muk ne aduga magi torque na 30 newton meter oiba aduga 9000 rpm oiba rpm di yam wange sigi bike sisu ado akogi ngasagi phamma matamda kitang ngasagi sigi handlebars kitang koina white oiba ni na ngasagi street ki smaina paiba matamda koida yamna comfortable oiba haitare ko adune tawrisi aduka ai keno tawjrake exhaust ki hapet sound mayam tamina se ado sigi BS6 250 sigisna on road price to 2,36,198 rupees oibaka ado sini 250 Duke mayam pambiraga di dum sigi mantripukki gi KTM gi showroom dum lakpiro aduka mayam adum test drive tobi yani edum pambiraga di edum aduga si stock su dum leirani adu mayam leidi gi haraga di adum lakpiro adunga sigi di video su best jagi. Thank you so much.